Wasya wa Muimi. Na ndi undu mwenda musese ni na mina kukwatha kilungu cha keli twetha twisise iluwa Uimi wa Maiu wenda chao na utonda kukataneka nende wesethia ne wa Maiu mako kalivunzi ni wa kilungu cha keli cha Wasya wa Muimi nita wa Steven Mwema. We sawa? Ni sawa. Yunenda tunasisia ho kama nondo yika wao ntwa manaye na kindu yumbe tutambeto lika kwa ama yume na kindu Maiu na mume na kindu so no kule watembea muno watembea muno kundu kulo tembete kundu kulo kubandanga wa Maiu muno yi ne otako muno ni kukwimbu mbingi tangale kwa Meru kana Western Kenya kiko ni thia Maiu makausanisha mema nne na nukona ni wana na communication ono ndo maweta nukona ni makwata kindu kuma ukesethia mundu no ase yunyingate gimea Maiu no ne bande Maiu manyo kesethia suno monga isa na family yao ni makwata kindu ni makwata kindu pe bandu watembe kona Maiu mapande to large scale ukesethia no sino utembe ketha kitungu chonde munda wonde no Maiu ni mabanda wa munda wonde ni mabanda wa munda wonde pe bandu no nie bamwe na Meru kethia mundu abandite Maiu munda akiguonde we kindu bangi no Maiu tu peke yake na nondo ndo maenda risk muno pe market ya Maiu market ya Maiu ndo yisa kila muthenya ni yimu yona yimu ndete Maiu in fact masya tasya kana te asiana na Maiu na yo local market ibana ku just for example bandite Maiu pa mundane ando ma around ye nimesetha maisi ya mundane kana market ya Maiu tha loko ile akuthi twandukane peke yake kana bado ni petha loko pe twandukane peke yake na muno kunundu ni manini ti maingi alama ndetha ciana amatesa sindu soko nundu momejisia no ama musie no ga mundu akase omunthi nukite kwesio Maiu ile atatuma kuthwe ti muno ese musi muno twenda ukata ki kata kyombe ya ndo pautaje moyo advantage ya kutachonde bandu wa moyo ninyo nukwata at least lump sum there is kana kiucha dina maana monza kana chedi na maana tatu depending on dukiane kimo without no tatambesa na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho na tasi roughly not akithe no kibiche Maiu ndia tala lakini idhaki kwita no tutala ni kidhaki na Maiu ni kidhaki nita kuisa kaya ni mabetu kita miongweli haya na kila cha kwache Uimi no Maiu necho kukwitwe newa kana Maiu maisa wewe ya kunundu ni kumu kui ni kumu kuvota yu kuvota nimenda kigu kingi hizi mukamba sia kutata kumana ila na mbei ya Uimi pe andi wako mbei yeye na ukitaka kupanda mandizi kuja niko nazo nyingi nikupatie na sia why not na yune ya kulia kila kiawa kuisa yona miti na nina banda miti koma na sia kani change strategy either the name mudanga indweke mbulanya mudanga no sanenza na latia Maiu makwa na nenza yima ndine ke mudanga mutune ndo nakwe kuikwalika na yikwalika ku nikumasya miti ndo kila cheni cha suwa kisimu nini nzebe miti koma twasi you know bandite na kuyalika wese the you know ta ya ila akwata yima so ibu pe kata ni kwata ila suwa no yenda kwatha ila mi ya wadhu ni yoma kana kisinzebe bingi ni yoma out of kwelewa kokila na kie no siena manda mudanga mutune nenza yima yakwa mudanga mutune baundi na no sana bulanya bu na mudanga mutune go na kwikie nago within no time nye alafu na ngide nesa Maiu makwa metikila kwambio the consultation we uwe kana ni chao kila cha kwa nisi wiki ya mudanga uso ne iwe ilibe ya tuka ni umasemete nondwa direct sunlight na direct wind wata wa affect ni chimwe ini affect nondu miti na banda mingi ndanamba ukana banda miti mingi ikando yonde koma lakini yila nukie na bulanya na mudanga mutune mbandi ya miti yatikila na banda Maiu metikila wewe abanda Maiu bandu bangi kana ni yambe ina bandite mlebu na bandite no miti Maiu kirinyaga ngabanda tatu lakini maimie ko ibinda yambe pyo kupanda Maiu wabandite ndi nina bandie Maiu wa katano mwaka mvitu kufinda after corona ibinda yambe vile na bandie Maiu nesa alangi na bandite 2013 na maema
Opa. Opa. Maima. Na asuma mai. Isile ya kusobana Maiu nge ya retain woni cho chongo ndo thane woni mambe ni mafelia mai so safa. Ila no opportunity ya ndi wa kwambe yai. Wendo banda Maiu ni na Wasya. In fact anengi itina 84. 84. Na siya why not? Kuteta kuima kumanya. Ekano kembande. Then mwekezi wanaweki ndo na mumo na chone kikwata mumo. Kuwa nenge na mumo na chakwata mumo na chamenesa. No wale tekwetha kindu chambe wena cha uitwe kana no banda Maiu. Kiugo. Twabona ni kiugo. Ukamba ni muno kwetha na kiugo. Pautu tono survive at. Either silanga kana kiugo kinzwe bohol. Utumia bohol. Ndumia bohol. Na yini kule twambusie nenzia siye bayu mukamba lo sisi. No kwetha enda kwema yiyo. You know weme ite ya kungithia completely. Kana bethina. Pethina no yiyo ya kiugo ni. You ne enda kiugo nesa. Ndo imechaite kungithia. Ite kungithia no ni unpredictable. Mbua nowadays ni unpredictable. Ndo manela kuwenela kuteuga. Kone enda ikangithia nesa. Penzi mukambo tonyo tumia ithaka yekiugo kana kwata kiugo kese no imebinda thana. Ikasi jambe twase ni kwenza bohol. Nesu ni amundu lawe nao kaindo. Tuna wiki ya bohol. You enda kwenza ya thano. Enze level mulikunesa. Level no sia kawaida. Level sia kawaida. Utana ku retain kiugo. Kika level kana wese thakio bula lakini kinthi. Wethe kiugo ni cha retain wa muno. Ukethia yo nambwe ya at least poni beka labe unyefunyefu kitambwe ikata isio kethi. No eka oneka Maiu. Yani ukesethia mundu tayari ena kiugo. Penzi tofauti tutondo tumekeza mundu ni waiye kiugo ona wendo na bohol. Wetha wena kiugo through. No eka bohol penzi engi mundu tona kwethia ena kiugo. Kwinza silanga kwa usini kana kwake mundu musi. Either usini pandu besi lauze no bava tona kwinza silanga. Na yu misip kila inoni mundu ngia kani kwinza maima. Ukethia no kaino abukwita maima maliku. Na kaiye maimani. Ukethia ni wisi kana alafu indi amina kuya you look ibikwa ne thangu ndo evaporation with at least kiwe chiwenza maimasu wenza no maye kiwe iso nenzemwe okay penzi enge utona kwata kiwe kumate kutea na matangi no also wakati matangi no ketha no kwata kiwe ukethia kwata kiwe aya ndo nto manape bohol pe silanga pe maimasu kukunika na no either no otho matangi aya umuhimu wa kwetha wena kiugo chakwe kachambuani umuhimu wa kwetha yu ibinda yaku nisi andongi wetha makwata kiumbuani ila mundu wane mbua umuhimu wa kwetha wena kiugo chakwe ibinda yaku ila ndo alangi matana kiugo ni in and out of season ila kutembua bado sindu cia kuna cia kwata kiugo ndo siria memeane kiugo kutembua wena kiugo wi sawa we mini pyo lakini utena kiugo kutembua ndisia kwema kwetha ni ume no umea aya Maiu weta wa mindo weka othi utho wa Maiu kana be Maiu specific utho wa Maiu ni tofauti pena yuga maitwa mamulalu metwa machao yuta kwa pe amakubina na ingwe ni andio kona ka umasiro ni nambo umanondo metawa no sia makubi after 9 months wa minovanda no mambe yosya. So characteristics ya yota Maiu for example imone ya ne kwetha isi ya yekubi Maiu ametha mabwanata pe masia mima kubi na maisha nesa na be yuta ba pe imone umisia na ko western yawe nene ba nene yuna la matoke ala makuga kuwe mundane kwa kubandite ele ni bandite atatu ngaliko no wenu ndula tu sweet banana ndula tu imuyo okay na you kwa na experience ile with it no ibinde yonde nimebala kwa na maikanesa muno makubini mo maikanesa na mo aya ngima umeta sweet banana imena thina mo wa masisi Maiu sia undu nina expect ya masia Maiu manene nesa yani ma sweetness yani mo okay ni ma sweet lakini ti manene undu na expect yani tunini no pa market ni muno andu menda ameba kaida muno ni momo kudwa muno no in terms of mbesa kwanza matesa wa Maiu sweet banana with oil look yama kawaida
Lakini thukwa yo isi atu nini? Isi atu nini? Tiundo ina expect isi yako. Niona isi atu nini? No pala wa yumete. Pani po isi atu nini? Kana kumatene isi sopa itu isi atu nini? Pala na umete ya sete tunene nesa kwetu. Lanicho kitu mingukombea ngona. Mbona pala na umete tuwa tunenange kweko. Nepo kana tunabomana problem. Ni kwa tia nota kwa mamangida nesa lakini ningu zingatia. Ningu ikarisachi ni maneni chao. Ningu ka special. Ningu mangida nje munangango. Kono ningida siya nonekana nimeonene vanga. Na ya matoke nesa kuwe kaiwa kana wisa thano matoke peke yake. Ni iwa waje kaiwa. Kwe nesa kuwe kanona ikaiwa taitunda kana matoke peke yake. Ni iwa wa makuwe in time ni iwa. Lakini yimujo ula mujo waje iyo. Tai ya kawaida ya matoke peke yake. Na yo ino ya kawaida ukosa itambite kuwe no uwe matoke kana na ndia tatangewa ko kila imwe ida yake specific kila ila ya kuinda na weda ya kuwa aye no waito iyo kana ni watho wa iyo yu na kuma bwe kata ni watho wa iyo kana ni watho wa iyo yu ya ino isi wabanda ama banda you know waito wa we kata yu kosa ukenza ima yako na vekino nika na mina kwenza ima nini pubanda wa ya pelanda wa ya memupa nikenda in case of anything itabe na tumedudu tukesio ya chao ila yo yako alafu nenza yima ilikunesa jibula na muda ndike mudango smutune na ndibula na bu man taida ina measurement sana okay no yima nene kawaida ndia tima measurement lakini no yime nene onesa we o idhandu onesa na ili kanesa mudanga wambe makomi ote olongi ote kana kupa mudango no bwana na wanthi na wayo luma sio ndemo wambe uwayo ndugo namba ukiote uteno ndugo ngusobika nago ondo siwitha we muno alafu ya yungwenza nthini ndu thana nutrients muno usiniwo numa senge chote ko uwayo ndo niwo no sanga buleno la mutune na buwakwa na ndibika nago twasi yuno amina kwenza so amina kwenza wekata na mina kwenza kubulenya muthanga wakwa na muthanga mutune na bu ndipanda yo yakwa ende na ndingidi kondo region ninge ukambane kana usumutune ma na umisi region ninge ukambane iwe ka ko import muthanga yuko meku ohete ku ala mena muthanga mutuno kaboya kana kate wanyine kioboya alafu wibulani ndibulanya na uwakwa au nyithia no ivanda ndingithia alafu yuna mina kwenza yima ni namba o nyithia kenda kololoe na mina kungithia ndikia muthanga wako mutune na bulanya ingi na banda ndingithia ingi na mawibika yo ndethele notia mwana notie niketa kalai nikenda yu amino ngithia ukethia no nebe kuyakiwo muthenata muima alafu yukuma bu wengithia ukanyithia live ndana to iso ngithi ina mangithia sia itina mithenya lime manini lakini yu manene bia ina mangithia sia even after 2 weeks na wewe bado niende nesa bora ningithia nesa iso sia itina vindana mwaka omwe 9 months to 1 year jita manini manambio sia after 9 months na banda na yeyo ndi wa sia imwe ya minosia imwe no ndongo ni sisia ai faida ketha minosia isu ne betanga yenge ina esukuwe ya mina kuyana yitha na esukuwe moka na mama kumilo moka na makumnya chao ko ya minosia ise ya yangi mokite alafu yu ulawa nenge mayambie ndo ile kwitikila methe zaidi wa 5 imane imwe wika 10 yekuika 10 nani zaidi wa 5 ndi sana ne wamewie no ya ndo ile tokwa kamwe ukathi ubanda nyake tambito cia yeka nesa gozu witha yayo isinji amewa namba mewa bino mewa wende banda Maiu you future wenda kwesa kumiona laba ya Maiu nindatie neno nimeoka nesa na one kwa ndiko ndanisi wayo hata kidogo ndo ninamo na kila kingi ni thenisa pla Maiu yeko unongongelanga ningwizanga level nundu ino nimeoka nesa ni mongelange with at least nimbese kana kwangania wenda mayuthi kwangania ni muvya muno ndo nene itu asante haya mondo museisia kini kilungu cha Wasya wa Muimi vane mutongo TV ngwatune ya mukamba tonena na Fred Mutua ni Muimi wa pilipili ho na Muimi
wa Maiu nitawa Steven Mwema kilungu cha Wasya wa Muimi muthanyani wa munthi ni chavika muthia chuma ni chukite muthanyani wa katatu natokoma na tu mekendo kiki bathukani kwa yuti waneza Wasya wa Muimi.